Imam jednu kolegu. Razuzdani pisac, besani tucač, majstor žestine, Henry Miller. Je gajio književnost obeleženu preterivanjima i mahnutošću. Naime, na jednom mestu, u jednom svom delu, on opisuje kako opčinjen neprobojnom stvarnošću pičke traže od prostitutke da mu raširi noge i da mu otvori vrata svog svetilišta. Tako sa visoko podignutom lampom Henry Miller istražuje geografiju pičke, to mnoštvo slojeva koje se razmiču pod njegovim prstima, sve dok mu ne otkriju skriveni cvet klitorisa, koji, pošto je u pitanju prostitutka, pretpostavljamo da je malčice mlah i crveniji nego što to istančani ukus zahteva. Konačno, zadovoljan svojim otkrićem, Henry Miller gasi lampu i vraća se svojim svakodnevnim obavezama, za koje ne znam da li su književne ili razgledničke. Evo, došao je trenutak, sada kada Henrya Millera počinju da dovode u pitanje da se to njegovo ponašanje ukori. Vi ste prostak, vi ste grubijan, eto šta ste, neka vam bude jasno. Pa pički se, gospodine Miller, ne prilazi električnom lampom, pički se prilazi sa šibicom, po mogućstvu kratkom, kako bi dogorevala onako kako traje pretraga, da bi se u tom dogorevanju naslutila prije nego videla fizionomija pičke koja će se bez svake sumnje pod anestetičkim dimom fosfora sama otvoriti ne pružajući otpor. Pički se, gospodine Miller, prilazi kao isposnicama koje čuvaju svog sveca, kome se mole sa svećom u ruci i lupanjem srca. Pički se, gospodine Miller, prilazi naoružan starinskim oruđem, sa šibicom ili malim svećakama, nikako električnom lampom. Pa pička, gospodine Miller, to je arheološki ostatak koji nam pruža nepresušnu žilu zadovoljstva. Pa tamo se ulazi sa rukavicama na rukama i šibicom, pazeći da ne osmudimo stidnicu ili malim svećnjakom, već će se suze od voska pomešati sa suzama sokova i napitaka kakvih samo u pički ima, gospodine Miller! Prospekcija ili introspekcija pičke, gospodine Miller, zahteva narav feminiziranog muškarca. A vi, ste bili prevelika mužljačnica.